खुरमजरे ISTV पाउमिंग ताबिर बसिमु तराम नोक्चरे हुजुमरोय बपाउ कैथेल मनुंगदा बोम पोखाय हंदुना मिय अहुम सियन खिबा अमदि कया अमना असोपन नंगन खिबा थवंगबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना जनरल स्ट्राइक कौख्रे सेक्यूरिटी सिंग मथौ निंगथीना तौहनबगी महुत्ता गाड़ी थौरिबा सिंगी फुरिखाउ चप्पदा गवर्नमेंट पुनिंग थौगतपदगी इम्फाल मनुंगदा बोम तोइना पोखाइबनी हाइना बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट जेस चाउबना फोंगदोक्रे अमदि कुनमंगा सुबह गवर्नर्स कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट अमसुंग तरामरी सुबह गवर्नर्स कप वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट मपाल कांगजेपुंगदा होख्रे हौजी मपुंग बपाउ बोम पोखाइबदा सलमान सिखिबगा मरी लेना जेसीएम सेमख्रे जेसी की कन्वेनर SMA कुदुसना सेक्यूरिटी यामना कुंगना लैबा मफमदा असिगुंबा थौदोक थोकपसे होम पाइरिबा मिनिस्टर मतिकसादे ताकपने जेसीना डेप्यूटी CM उनादुना मिहाटपा अथवा मतमदा पुथोकनबा लेखिद्रबगी इमुंगदा लुपा लाख मंगा एक्स ग्रेशिया ओइना अमसुंग इमुंग मनुंगदा सरकार की थबक अमा पीबा हाइना तक्सिनख्रे जेसी की दाबी सिंह से थबक ओइना खुदकता ओंथोक्त्रबदे ngasi numidang pung taruk tagi matam kaktana Manipur pumba general strike kauragani haike pawgi mifam asida amoko UCM MCM amaso MMWO MSDO UMMWDO MSUM AMMSU na chingba lup singilu chingba singsu sarugya ke masigi sing asi hek government fulfill tau bidragadi अखोई असी बाचांग लौदबा हाइना सु अखोई जे असिना वरेप लौजरे करिगुंबा वरेप असी ngasi मक्तदा अखोई गवर्नमेंट फुलफिल तौबा ngमहनद्रगदि होरेन इवनिंग गी पुंग तरुक तगी मणिपुर पुनबा जनरल स्ट्राइक तौबा हाइना वरेप लौजरे मॉडर्न कॉलेज के फाइनेंस सेक्रेटरी तनम अमुजाउ मितैनसु थौदोगसी कन यानिंगदबा फोंगदोक्तुना जेसिना लौरकपा खोंथांग खुदिंगमक्ता सरुक्यागनि हाइके सुंबा साद्रमना असुकमतिक अवाब मायुक नैंगासिदा मेक दम फम द बोम बोखालगा साद्रमा सिबे असुकमतिक मोइतबा फावी कदेम तवी मिचम प्रजा लेबम फम द बोम बोखान बसी सबै स्टूडेंट युनियन माके देगेसु कन मोमोद कदेम तवी दुवा जेसिना संगेल पोखुंदिन दजु मॉडर्न कॉलेज स्टूडेंट युनियन अंगम बथाकदा मतिंग पांगनी हाइना मेडियागी मफम द जरी बोम पोखाइबगी थौदोक्ता मॉडर्न कॉलेज की महिरोय सलमान खान सिखिबा थौदोक यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ऑल मणिपुर माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ना ngasi ahin nongyai मार्च 13 gi ahin nongyai fawba मणिपुर बन कौख्रे बन असिना माइरोय सिंगी एग्जाम अमदि लाइनिंग लाइसोनगा मरि लैनाबा थौरम सिंगदि कोमथोकनी हारे मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा यूनियन की प्रेसिडेंट सईद नवाज खान हाइके लेखिद्रबा इफम सलमान खान महि तमना इमुंग मनुंग पोरिबा महिरोयने मणिपुर सरकार ना लेखिद्रबगी इमुंगदा लुपा लाख मंगा पीगदबने महांगना तमलंबा मॉडर्न कॉलेज ता मितम अमसु खिनगदबने बोम पोखाय हनखिबगी थौदोक अदुसु कनाना करी मरमगी तौखिबनो हाइबदु सेंगदोकदबनी हाइके छात्र को यावना बोम पोखाय थौदोकता लेखिद मरम ओइगा कोई मणिपुर माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ना पुनी पांगी बन मणिपुर बुंबुई ना कोई ngasi hindi tawjaragani loirena fote or homanungda manipur government su bo bukai de mi jenaba singado manung puthokadamni kaigum puthokta de makhata na koi khunjang jangsangani loirena standard na koi gi phansi da bo bukai thokasi kya koi na bo bukai thokasi thokangi de no haibo de duga bo bukai thokasi da kana gulu de na ngasi support na lebse to bukai level singado kana na to no haibo singdo piro ngarang bom pokai bada lekhidraba khetri awang lekai dagi MD Salman Khan gi lekai miyamna chief minister da khungsat amaga loinana memorandum pisinba lakpada porompa DC office mapada police na thatuna chalan khidre bom pokai handuna misam hatpa yaningde ekhoi santi pami haiba pleka sing paiduna lambi mayai da phamjinduna khongjang changsin khe miyam maraktagi miyoi khara khangatuna Imphal East ki DC M Joy unahan khe lekhidraba Salman Khan modern college da anisba semester tamliba mahiroine ngarangi thawdogasi security gi asonba section thawrang watpadagini isam samjaba mahiroi amabu hatok piba yaningde mahiroi oina nomagi su nomduna imung puriba miyoini hare पुलिस की अमदी आइन की मयोग तो नती है कोई थोले इसे
bombu khali ba moi gi mathak tane CM na ekoi nai jari ba sema tabiyo no ma ekoi ngasi de ekoi nau nu pa do si re hayeng di kana gi maza no kanai ma su no si doi se asi masi ga ma ya ma se thingau ta ta ga di no ma henjal ani bom pokhai ba gi thodok ta Salman Khan lekhida ba thodok yaning da ba phongdok tuna top khongnang khong da su wakani pham chatakhe kaithel gi mi tin ba mafam da bom pokhai han ba yaning de masida lup singna wakal tabiyu nong gi sara tanduna hingli ba miyam da aki tujung ba phon biganu athuba matam da mara leba sing puthok piu haina lekhidra ba gi mache sana thoina phongdokle ai iraw go asmena happy bam miyoi singa do athu ma tam da mayang mang da puthok pirak na bada aina mayang ngarang nimidang wairam pung taruklom taba matamda khwairaman kaithel gi temporary market ki awang thangbada leiba yenyon phamanak ta leiba chayon pham hotel amagi mamangda bom pokhai bada mi ahum sikhiba amade nupi ahum yauna mioi kun hena asopan nangan khiba thodokbu yaningda ba phongdoktuna ngasi nongmagi sintha leptuna wakan pham chatakre khwairaman kaithel phambi ima singh Manipur Road Side Vendor Welfare Association Imphal Yenyon Pham Kaithel Development Association Parking Agency LUK amasung temporary market kaithel phambi ima sing yauna satakhiba wakan phamaduda ima kaithel bomgi kaithel ohenganu lairabagi kaithel ni landa phamnate miyambu hingalu miyambu hatkanu ima kaithel bomna landa bagi pandam karino temporary market ta bom pokhai hankhiba karamba lupno atuba matamda sengdora u haiba demand sing tokhe wakan famlingai manungda kaithel manung phawraga gari amata chalan khide loinana khwairaman kaithel gi mafam ayambada dukan thong hangna khide wakan famaduga mari leinana kaithel phambi nupi amana phungdorakpada ngarangi bom pokhai hankibagi thodok ase yamna laibak thibani asigumba thabak matungda amukhana tawbiganu haikhe na athuba matamda yam kuidana numit mangani bhawu manungda camera se ayaba tawbiyu ayaba khinbiyu aduga misak singja puthok minasi adu natana blind na sarga camera ya da khinjalaga khoi mi masak puthokpa ngamdaba se government gi asoibani aduna masi gi dik se phatau di kai gum thoklaba imai besen matungda thokladi khoi government na cheksin thorang lokhap midamnina government gi mathakta charge tawrani haibo wakam tawrisibu kai thabangno angang gi angang hathi hai bran lataga kana hathena bazada bom phumbi no masi yarga di moy mayamna masi matangi kumdana basi tawbi bala kai sime tangi ma haije ge ne kasmani khwairaban bazada bom pokhai handuna mi simina thokan khiba thawongbu yaningda ba phongdok tunang ase worker union manipur na su uripok machinda wakan pham chatakre ngarangi bom pokhai bagi thodok yaningda ba phongdok tunang ase khwairaman kaithel gi ima ibel singa masung dukan phamliba singna wakan pham phamlaba matung imphal gi akoi bada khongsat ama chatkre khwairaban kaithel dagi hokhiba khongsat asina BT road kangla park taraba matung LIC traffic point dagi amuk halaklaga Johnston school mamang da punke ima singna ima kaithel bomgi kaithel ohenganu lairabagi kaithel ni landafam kaithel nate miyambu hingalu miyambu hatkanu haiba kholaw kaya lauke bom pokhai handuna misam singh hatpa awana nanghanba si achumba thong nati haina JDU gi president M Tombina phongdukre Babu Parada laiba party ki office ta pangthokpa pawgi mifam amada magna makha taraduna misam miyam da misi mina toina thokan bana karigumba afaba amata purak pangamloi miyoibagi mamal yamlaba punsibu karisu leitana khanba chungde masi matungda amukhana chathabiganu haikhe ba adugumba sinmi singadubu sumai tawdai heta sanga hatbadu nang hatpase masibu tawribu mi singado moisu mokhoi matate ishona bicharam lakani soidra nongma aduga aikoi praja punamaksu aikoi gi yumda thokte haidna masi aikoina masi leithokpa matam nate khwairaman kaithel da toina bom pokhai basina state asigi intelligence fail oire takpani haina MPP gi president N Sobakire na phongdukre Pologan maning dalaiba party ki office ta pangthokpa pawgi mifam amada Sobakire na Manipur miyambu ngakpi senbina ba state government na honadre haina maral siraduna miyoibagi punsi mamal yami haibasi authority na khangba chungani Thodok kaya city manungda thokliba asigi mari makong putoktuna sab saba thabak laukhatpa ngamdribagi maram karino hangkhe assembly da karidadi loina ure CCTV camera na lesuna ta pamana yomba dukan pan dukan da ko CCTV camera thame to ifal bol da masi bo moina CCTV camera khili hai adu work tawde adu manipur sarkar na su top to bottom
बटम लौगेरा टॉप लौगेरा खरदी लौ करीदौनबा कोई पब्लिक से सेफ तौनबगीदमता मणिपुर प्रजा की सेफ तौनबगीदमता अदुना ngasi अखोना फावरिबदी मणिपुर ले पब्लिक सिंजे सेफ ओइदे बोम पोखाइबगी थौदोक असिबु CPI अमदी CPIM अनिगी अपुनबा लेफ्ट फ्रंटना पांगदबगी थवोंगनि हाइख्रे पाउमिसिंगा उनाबा अमदा CPI गी स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरना ख्वाइरमबन कैथेलदा पोफम फमलिबसिंग असे हिंगनबगी नोमगी चरा तालिबा मियोय ngakतनि मफमसि पॉलिटिकल सेंटर नते मतुंगदा असिगुंबा तमथिरबा थवोंग असे अमुक हना तौबिगनु ख्वाइरमबन कैथेलगी मफम कयादा हंजिन हंजिन बोम पोखाइ हंदुना मिचम मियाम हाटपा अमदे असोपन नंगनबा असे थिंगनबा गवर्नमेंट नौना सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमा तौबगा लोइनना लैखिद्रबा अमदि असोकपसिंगदा सरकारना मतिक साबा कंपेंसेशन पिगदबनि हाइखे सिक्योरिटी अरेंजमेंट दा रिव्यू तौबा नौना अरेंजमेंट तौबम चंगी मतुदनी गाड़ी थाबा मसिसु खोंदोंनबा दाबी तौरिसि अन सिगुंबा मखगी पुंसी सि तंगदु लेतादबा मार्केट मनुंगदा हनन पोखाइरकसिना प्रजा मियाम सिंग सिदि तक्षण मिकाय निपाइबु मुपोई anywhere कैथेन मनुंगदा मियाम असिना तिनबम फमदा बोम पोखाइबगी चनबी अमखक ओइन लाइबसे मसिदी अखोइना याबंगमदे लोइनना तौबीनु सरकार नसु मसिदा मपुंग फाबा सिक्योरिटी अरेंजमेंट से पीनन होनबम थोई हाइबसे कोई लेफ्ट पार्टी सिंगी तरफतगी थमजरी CPIM की स्टेट सेक्रेटरी मेंबर सांतना मिसम मियाम तिनबा मफमदा बोम पोखाइ हंदुना मिसी मिना थोकनबा से इंडिया की अतै मफम सिंगदा लान उहन्नबा होनबने गवर्नमेंट सु ख्वाइरमन कैथेल की अकोइबदा CCTV कैमरा सिंग थमदुना सिक्योरिटी की अहेनबा सेक्शन थौरांग लौखटपियु कैथेल पोलकता गाड़ी खामजिलिबा से मफम चाना थमनबा सरकार न सिनबियु ngaraang की थौदोकतु पांगदबगी थवोंगने लोइनना लेफ्ट फ्रंटना कंडेम तवी हाइखे आई तो बोली बात फायर मुल्क के जे मज खुदिंग मसे कोई हां CCTV हां नहीं बस ये लोई लोग होगा इनो नोबा कोई आफर मखन की CCTV खिंदना कोई कल्पिश के फार न की थबुक तो लोग तो आई तो जे अमना अशिमत दास मणिपुर लेबा जाति बिजाति अदुगा कोई काम की खाइदना कोई कम्युनल हार्मोनी लेनाबा कोई थबुक तो बिनाबा याना मनी लेनाबा कोई संसार खुदिंगता मई खुदिंगता मणिपुर सरकार अपील तौजे इम्फाल मनुंगदा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स मसिंग थिंगमदना लेरबसु मथौ तौहनबगी महुत्ता सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना गाड़ी थौरिबसिंगी फुरिखाउ चप्पदा गवर्नमेंट ना पुनिंग थौगतपदगी इम्फाल मनुंगदा बोम तोइना पोखाइबनी हाइना बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट TS चावना फुंगदुख्रे वफम सिंग असि निटाइपा चुटेक लेबा पार्टी के ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबा अमदा फुंगदुखिबनी पाउमी सिंग उनबदुदा बीजेपी नेशनल शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के VP प्रोफेसर गांगुमै कामई नेशनल युवा मोर्चा के सेक्रेटरी धोनी MSCP की प्रेसिडेंट अदिम पामई सुसरुया के प्रेसिडेंट चावना मखाताना मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी असे BJP दा पुनसिनबदा अयाब पीरे हाइना लाउथोखिबगा लोइनना MSCP की लुचिंगबसिंग अमदे हाना सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर OMB सैतबती यावना मियोय तरेसु BJP दा यावरपदा अयाब पीके थवंगा मरी लेनना BJP दा पुनसिनख्रबा MSCP की प्रेसिडेंट अदिम पामैना MSCP असे ngasiदगी BJP दा पुनसिलबनीना MSCP अमदे BJP की मरक्ता लमगी येनबा लेरंबदु लेररोय मांगना मखा तारदुना कांग्रेस गवर्नमेंट की सेंजा थुमजागे खयातगी प्रजा सिंह कन्नबा MSCP ना BJP दा पुनसिनबनी हाइखे BJP नेशनल युवा मोर्चा के सेक्रेटरी धोनीना करप्शन यादबा लाइरबा मियामबो सेंथोक लेबा मियोय सिंह ओंथोकनबा BJP गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थौरांग माइपाकपा होरपना स्टेट असिदसु लाकदौरिबा असेंबली इलेक्शन दा BJP ना मसिंग यामना कादुना BJP गवर्नमेंट ना लक्षिनगनी हाइखे प्रेसिडेंट TS चावना मखा तारदुना स्टेट सिगी कांग्रेस गवर्नमेंट से सेंजा थुमजागी वाखलदा तावरिंगई प्रजा मियाम ngaksenगनी काउख्रे चिंगदा लेरिबा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंगी गाड़ी अमदे नोंमै पीगनी खंद्रे बोमना नोंमत कांगदना पोखाइदुना मिसी मिना कया थोकलिबसे यामलबा सिक्योरिटी सिंग सिजिनबा लेट्रे ताकपनी हाइखे बोम पोखाइरमी सिरगा करी लोन ऑर्डर अकायब लेते रुई ngakam fonte haisibu kari haibano sibu maram aduna aiko intelligence fail ore बोम पुद चपनो फानबा सिविल ड्रेस तली थादोक्रे कछु कानदबा भयामा थोगा असुम
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯣꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯍꯪꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯍꯪꯕ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯥꯕꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯔꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯕꯣꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯣꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯗꯨꯅꯅꯤ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯖꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯖꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ Amaramda Rims Hospital da laikanariba asokpa singi phibam hangang kendragi MLA and Birena chatuni yengsinkhre hospital asida hojik leiriba anaba singi phibam thoina khudong thiningai oidre hade khongjat aduga mari lenana MLA and Birena misam miyam asi ana nanghalaga bom pokhai haliba kangbugi kari pandam phangba ngamgadoribano security gi hojik oiriba phibam asi hena phaganaba sarkar da taksilagani haike security forces in the koina aina MLA moina appeal tongling se style of checking hoi mi khudi mak check do ngam de si mayam khang adubu bom pu bu ga pu du di man roi alo ayam bo si tawriba check nung je khoina ukana gari macha gum thauba ngang license subra su da bra se sang subra su da bra ni yeng burum da tog dong towe se mayam okto da nupi khang de pa khang ne sat liba da gari achau bu da sat pa ba du gumba khara akhoi bom nung noi puramba ya ba kangbu du sek fajana to honing adu to da bida gari masa thoba ngang gum gari gum sek to boin to security system rikidang improve to hon da gari aduna mashi se koi self meeting da or mari leina koi hire kan section na ba donu ba ige site ge ya kan pressure bigini Miyam tinda mafam da bom pokhai halaga misam hatpa singi mayokta miyam hupna lemin naba matam oire haina deputy chief minister su oiriba home minister gai khangam na phongdu khre ngasi congress bawan da pangthokpa paugi mifam amada gai khangam na makhatana ngarang temporary market set ki yen yon pham da bom pokhai handuna micham ahum sian ba amade kun henbana sogan bagi thodok adu khwaidagi kanba mawong da kandem tawi ngasi yamna ikai ningai oiba thodok amani asigumba thodok makha satha haningde bom pokhai hankiba myoy sing adusu mama mapagi nungsijaraba masa sing oigani mama mapa singna masa singda asigumba phataba thabak tawdanaba kanna waraklabadi asigumba thodok singdagi kanbangam gani thodok sing asi aikhoi gi imung da thoklabadi kari oigani haiba wakhalol chenduna miyam hupna leminaba matam oire asigumba thong chathariba myoy singdasu nungsi sanana leminariba myoy sing charangnaba thokannaba sillaga kari oijabagi haiba wahang hangningai ni masigi mahutta hena nungsinaba puraktuna sakat lambida mai onsilabadi wata padaba lamdam oigani haike gai khangamna makha taraduna asigumba thodok thoktanaba security gi section thorang hena lokhatlagani atuba matamda yadaba CCTV camera sing monitor tawbaga loinana anoba kaya amasu khinnanaba khanaba leire miya marakta bom pokhai hanbagi thodok sing asida security gi miyoi sing chenabra haiba thigatpagi thabak chathari IED haibasi khangdokpa yamna luba posak amani masigi matangda miyamda paksana awareness pirabadi pamdaba thodok sing asidagi ngakthokpada mateng oigani miyamna su asigumba thodok sing asidagi ngakthoknaba afaba pawtak pibiu haike sigumba mi hat mi pun amadi aki ka hangthondana ikheng tahandana lebak sarang hanmase masig thadokta masigi mahutta maman yamaba nungsiraba mampa laiba ngotani mama ima pa nungsiba dauna khudung nungsiba adi masa manau laiba ngak su orongani masa isa inau nungsibugumna aina hepok isa inau nungsibugumna leriba mayam su isa ni nau khanduna ekho nungsimin se ekho nungsinana pan kan tawsi hat patukpa se agi imungda thoklabadi madu kai thokani habisu isada madu apply karba mun am tang khanhanningi aduga atawung malerasu masi aingon thokagadi aisu khamungada masi asiana thokpagi chaina khonse aisu masi biya tobung ngamudra haibasi masi wakhan khandhaningi hada itamjani Khwairaman Kaithel da bom pokhai handuna misi mina thokan kiba thodok all Manipur nupi marup kanglei sanura sakut lamjing loop kangmong nupi angangi yaifal loop Imphal East United Club Organization Indigenous Peoples Association of Kanglei Pakna yaningda ba phungdo dakle haujiga tema prem torobjere break matung me mutaram nokchare ngarang bom pokhaiduna misi mina thokibagi phongphong saringai ngasi nungthil pung marirom taba duaida Lamphel Police Station gi manung chanba Health Services ki Directorate Office ki gate mamangda amuba masugi khaw ama lerambadagi bom oiraboi ningduna miyam pakhnarure
पुलिस ना बॉम्ब एक्सपर्ट यावना रिम्स लंबी पुंखाई अमरम थिंगदुना बॉम्ब यावब्रा येंगलिंगैदा खाव अदुगी मपुनी हाइबा सामुरौदगी हैसनाम धनंजय कौबा अमलाखे खाव अदु महाकना मसक ताकलब मतुंग बॉम्ब एक्सपर्ट सिंगना लौखटलगा बॉम्ब यावब्रा हाइना येंगबदा यावरमखिदे धनंजय बु पुलिस कमांडोना वहंग पहुंग चथखे होमियोपैथी की हिदाक आर्सेनिक एल्बम 30 ना स्वाइन फ्लू गुम्बा लोक मखल सिंह नाथोकपा ngambana मियामदा लेमना यंथोकलगनी हाइना आयुष के डायरेक्टर डॉक्टर के लोकेंद्र ना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकी पाउगी मिफम अमदा मांगना मखा तारदुना मालेमगी ओइना मियामना ख्वाइदगी थाजनबदा अनिसुब ओइरिबा होमियोपैथी लायेंग पथाकी हिदाग असिदा हक्चांगी इम्यून सिस्टम फगत हंदुना स्वाइन फ्लू गुम्बा हिदाक मखल सिंह नाथोकपा ngami हाइना सेंट्रल काउंसिल फॉर होमियोपैथी रिसर्च की अखंग अहिसिंगना फोंदोकले मणिपुर की ओइनसु एक्सपर्ट कमिटी सेमदुना थिजिनबदा आर्सेनिक एल्बम 30 ना लोक मखल खरा नाथोकपा ngami हाइबा खंगले सरकार ना स्वाइन फ्लू नाथोकनबा लौखटलिबा थबकता तेंबांगबा ओइना हिदाक असे मियामदा लेमना यंथोकनबा थबक पाइखटले अहानबा तांककी ओइना मियोय लाख 5 रोमदा फंगनबा होनगनी हिदाक मखल असिदा यामलबदा लुपा 50 दगी हेना योनफम थोकते मसिदगी हेना योनबा थेंगनरबदी डिपार्टमेंट ना कुपना यंगसिनगनी हौजिकमकीदी स्टॉक मरांग कायना लेतबना यामना अथुब मतमदा येनबा ngamkiro हाके सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होमियोपैथी अतोपा की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन मैम हिदाक आर्सेनिक 30 एल्बम है पीरगा फ्लू लाइक इलनेस खर मखै ngaktobu हाइबगी मखोइना रिकमेंडेशन पीदरा मास इवन चुमी हाइबगी रिकमेंडेशन जु सिदा लेरे मसिमदा अखोइना खंबिगदबदि मसे लाना सखिगदबा आइना खिदन किसिनजबा मना फालने हाइबना तेको मसिना द कोई स्वाइन फ्लू लाइक ने सेदा फालने हाइबदि नते मसि संगकपदा ngaktopada mateng pangi हाइबदि aduna hojiki hamigi leimiba modern system of medicine gi leimiba layembi pathap torbi mayam sing seida masi jo hapsin biragadi कानब हेन फंगनी हाई हिदाक्सिना हक्चांग सोगंदे हाइबसिसु काउंसिल सिनसु पीरे अखोगी एक्सपर्ट कमिटीना याम सेटली चावा याय पीरे मणिपुर दा स्वाइन फ्लू की लाइसत यवरक्तुना मिसिमिना फावबा यवरक्लबा फावबदा गवर्नमेंट लौखलिबा थौरांग असे पेनिंगाय ओइदे हाइना निपकोना फोंदोकली हेल्थ मिनिस्टर अमदी डायरेक्टर ना मियामना लाइना असे मिपाइनिंगाय ओइदे हिदा लांथक मरांग कायना लेरे डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता सेक्शन थौरांग लौरे हाइना मियामदा तराई हेक्टर लाथुकले लाइना असिना मथंग नारकपा याबगी चिंगनबा लेबना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्की हेल्थ सेंटर अमदी सब सेंटर खुदिंगमक्ता मथौ ताबा हिदाक लांथक अमदी मियामदा अवेयरनेस प्रोग्राम पांथोक्तुना लाइना असिदा मियामना मिपाइबा पोक्नरिबसि कोक्ननबा होनफम थोई अमरोमदा ngarang yenyonfamda bom pokhai handuna misimina thokan kiba thodok nipkona hakchina lawe security ki ahoba leite hairaga bom mathang pokhai rakliba sina kanagi maral oigadoribano hangle स्वाइन फ्लू लेना नमरम ओइदुना मिसिमिना यावदुना मिपाइना रखलिबा असि येंगलगा ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ना कुबना खनरबा मतुंग इम्फाल गी मी कुंगना लेबा मफमदा लेरिबा स्कूल सिंगना सेक्शन थौरांग ओइना निमित खरनी मागी अपामबगी मतुंग इना सुति थाजबदा अयाबा पिबियु हाइरे करिगुंबा स्कूल सिंगना सुति थाबा तारबदे थाखिबा निमित सिंग अदु वेकेशन अमगे पेरत्ता मतम कक्षिंदुना क्लास तौबगी मतम सुनबा अमदे आंगांग सिंगी एकेडमिक कैरियर कायदनबा होनगदबनी हाइरे स्वाइन फ्लू फननबनी हाइदुना आइन कायना लेरक खुलक्ता होमियोपैथी की हिदाक योलिबसे फरिब्रा फतिब्रा हाइबा खंगना पंगलेदा लेनरिबसे मरि लेनबा सिंगना यंगसिनबगी मथौ ताय हाइना देसामगी प्रेसिडेंट मोरांगथेम अंगंबना फोंदोकले कैसाम पाट लेबा लोबसिगी ऑफिस ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा मांगना मखा तारदुना सरकार नदी लेना असिदगी नाथोकनबा मतिक साबा सेक्शन थौरांग लौकटले हाइना लावबुदी फील्ड दा कुमदुना थबक ओइना तोहनिंगे स्कूल खरगी अथॉरिटी ना ओजा अमसुंग महिरोय सिंह मार्क्स उपट्रबदी स्कूल कारप यारोय हाइबगी वाफम अमा लाक्लिबसे लाइबक थिबनी हाइखे मसिन मरम वरकांदा सेक्नमक गी लौखलिबा हेल्थ डिपार्टमेंट लौखलिबा खुंथांची कदाय फावबा माइ पांगाय होय लौखलि अमदि मियामदा खंगल लेबसी खंबा याबा वांग अमक वरकले मरोय नाबा लेना सिबि तारगति मसिदगी सेक्शन नंबर थम पाइखत तारगसु सेक्शन फील्ड थबक चपचाना पांथोकपगी ममी ताते हजे बताय
Amaramda Vice President Toitoina, Nang Yen Yunpamgi sa Hotel Mayada Bomb Pokaiduna, Mio Siraga, Atopakun Hena, so open Nang Kibatodok, Yaning De, Matunda Sigumba Todok Tokan Bigan Hike. Mirakta Bomb and Jamuko Pang the Bigi, Haitare, Matung, Gamenta, Vitabak Matu Monaco Bigano, Aruga, Toribakan using Nazumigi Velu, Kambi Vaitare, for me, Migi Veluka, Kambi Oruga. Suma Gamenta of Tabaksemasi, I get to begin. I walk into the Sami side. Brahmapur Bataspati Lekai Dagi, Mount Ha Ama, Swine Pluna Lake Matunda, Lekai Miambu, Ki Tukutana Amade, Hangoinana, Miam Nalona Pagi Mayukta, Lekai Duda Wakan from Chata Crepe. Wakan from Maduda Sarugiaki, Amana from Dorapada, Gita Lake Matunda, Maki Masasing, School Gibihena Pubiu Yadaba Made, School the Su, Mahita Maninda Bagi, Pibam Lakpadagi, Sahimang Bayabagi or Topalade. Gita Leki Drabamatunda, Lekaya Sif Hauduna, Piana Satpa, Kinabatanatana, Miam Tongba, Passenger Gari Singda, Basaspati Lekai Gimio Sing, Tonganing the Bagi, Pibam Mayuknare. Asigumba Aran but Hazanabi Sing Asina, Lekaya Sibu, Minsat Tien Batanatana, Ikai Ningai, Oiba Pibam Ama, Mayuknahale. Pumnamak Sing Asidagi, Koknanaba, Health Department Amade, Manipur Government at Tabak Pakadabane. Lizard Asidagi Natuknaba, Honaba the Natana, Miamda, Lizard Asibu, Mapung Pana, Kanganaba, awareness program sing packet handing. Like I Asida swine plugi, virus late, Hibasu, medical test Toduna, Lautokadabane. Masigi Matakta, like Drabagi Imung Manunda, Sarkana Mating Pangani Hibagi Tazaba, Piki Basing, Sorat Mamanga, Tabakoina, Pantokadabani Hike. The health department is I tell you, Karikito Bayagi, like I sit a Kogi talk to Pamsita Bayagi, Kanbiraga, Swaisitasu. Tawaya awareness program ni khang de adagi tawa hidak hen bani khang de kari no koi koi sidai sita tawaya ba masigi si ko han na ba ko han ba pam jai aduga mafam sita su koi virus se lai lai te dana mina akoi sang ba ya dri ba adagi ba auto tong ba matam da mina kinari ba mayam se masi ko na na ba gi damakta asigumba koi health department tagi masigi kano si laitre hai ba asi kano ma pihaningi Kidney Health for All Haibatim da Malem Giate Mafam Sing da Pangtok na Bagum, Manipur da su World Kidney Day gi Tauram Pangtok Kre. Manipur Press Club da Pangtok pa All Manipur Kidney Transplant Patient Welfare Association na Sinduna Pangtok ki ba Tauram da PDA gi Chairman T Mangi Babu, MLA Y Surchandra Amade Health ki Director Dr. O Ibam Sana Tauram Mapusing Oina Sarukya ke. Tharungi Sarukam Oina, RIMS ki nephrologist Professor L.K. Sarachandra Amade, Caesar ki nephrologist Dr. Gulliver Posangbamna, resource person Singh Oina Sarukya ke. Masama kidney transplant patient ama oiriba, ICM ki Hanagi Chairman K.S. Borkishona, kidney transplant Tauba Haibase, Lupa Lakun gi Matakta Changbada Natana, Punsi Chupa Hidak Sagani Haiba, Miyamna Paksana Kangnade. Zariba hidak sing asisu sel yamna changba maramna hidak chaba ngamdabadagi leikidaba patient kaya yaure India gi atai state singda hidak sing asi lemna pijade Manipur da su asigumba thorang paikatlabade patient sing punsi sangna hingba ngamgani thajai hiram sida government na ahenba mieng changani haike Marabasan process tapi kedong chaba leitaba Basian ko siya kuda kedong chaba silo ngamdaba balde ko nagardo train sabi awa leba marabasan aeroplane da ai Pasal lain, terus lain, aeroplane. Itana seperti ya, kita kami ani kita hungi, korsa se, hendak hendak seperti korsa se na, lekoi dah coba, semua melaki. Kalau pasal setup ngambil kaya apa, inflation tahu berapa, macam tu, lekoi asosiasi orang bawa member ani usul orang tak ada lagi kita. Hingga ni lah kami lekoi, kalau bersih, bawa member dah ciri ibu lekoi, lekoi si, semua hingga ni harus malah. World Kidney Day Thorongga Mari Lainana Ngasidagi Sky Hospital na kidney patient sing lem na dialysis tawbagi kutong saba tha ama miyam da phangan ba hokre khongthang asigi matang da dialysis 1 session da lupa lising ahum rom changba se Sky Hospital na lem na tha ama da yam drabada ahum dagi mari fawba kudong saba pibani loinana ngasi Hengalakli ba kidney fail oibagi sangasi hanta hanaba miyamda bab tahanba amasung kidney gi laina amasung heart stroke tawkraba patient singna chang naina check tawthoktuna mangjongna na section tharang lokachi haina hospital asigi managing director L Samuel na phungdokre Approximately 8 to 10% of the population, of the adult population, suffer from chronic kidney disease. And so we want, and the underlying cause for the majority of them due to high blood pressure and diabetes.
So we would like to pass on the message to your viewers and also to the general public to control diabetes and control your blood pressure and to take preventative actions to prevent chronic kidney failure, which may result in very expensive long-standing treatments like ongoing dialysis service or very expensive kidney transplants, which everyone wants to avoid. Okay. Dem College of Arts na Malemgi Nupi Singi Numit Thoram College asida pangthukre. Thoram asida MUG School of Social Science ki Din Oirambi Professor KSS Bimola College asiki Principal Dr. Enungsitom Bisusarugia ke. Ward ki Secretary Sabita Mangsatabam amasung College asigi English ki Head Dr. CS Silaramani na Resource Person oina wangang ke. Professor Bimola na Nupi Singi Kaithilda Bom Pokai Hanbasi Nupi Sing Data Chaitheng Pibanatana Manipur gi Khunai asidasu achoba Chaitheng ama pibani masi tawidabana afaba oigani haike contribution lawriba maruiba thawdang mayam asigi launa bom pokai dana nupida anaba gi Chaitheng piribase Manipur oina yam laiba pibani anatungdadi masigma thaba asi tawri hana thajai aduga pokai haliba misingdasu choidamaki nomodi makoi bhab tarkani District Health Mission Imphal West nasu Malemgi Nupi Singi Numit Thoram Lamphel da laiba Mission asigi Conference Hall da pangthukre Imphal West ki khangatlaba asa tara da kudolpot piduna ikai khumnabut ke Thoram asida Imphal West ki CMO S Bimola Damdai Christian College ki Associate Professor Priyadarshini Gangte Maxwell Hindi Primary School ki Headmistress A Sunita Susarukya ke Nomagi oiba Scientific Pig and Poultry Farming Training Program amang asi iroi sembada laiba Kaugi Conference Hall da hogdokre Kaugi Animal Science Department sinduna pangthukhiba thoramatuda Kaugi Din GM Laishram Kaugi Animal Science ki Head Professor M Dhaneshwarna thoramapusing oike thoronga mari leinana M Dhaneshwarna sentok laiba laumi ama oige hairabadi akhang ahei singi mateng lawba tangai fade haike Kaugi BC Professor M Premjitna Scientific oiba anova farming tobana farmers singna sentok hena tanba ngambatanatana state sigi senate londa hena kanaba phangangani haike sir haiba aikoi sakho da pigedariba jinjak pigedari agriculture si aikoi sum thadu ki targeti nasi mapalam dagi manpuri wa muri loina aikoi kusilak targeti aikoi sida target pesa myam ji mabanda bolin sakhi bata adoragati agriculture haiba si profitable point da yadre farmer di income jamna pesa pahen da yadre All Manipur College Teachers Association na tongan ba dabi kaya taksiladuna taksili ba khongjang gi manung chana ngase singjamai chingamakha oina mandapta wakan pham chatakre wakan pham asigi matungda oza singna Chief Minister Secretariat tamna khongchat ama lakpada singjamai chingamakhongi traffic point ta police na thingkre Association ki General Secretary CS Rajena oza singna dabi mari tha kaya gi mamangdagi tanduna lakpada ngasi fawba thabak oina pangtok pidana tumina leiri Higher Education ki Commissioner Khudakta Lokhatlu ACA amasung DA thadu natrabadi oza singna changsiliba siswak khongjang makhata na changsin khigani haire siswak to dinga ha na moina posing do oza sing kaudana oza sile sige khoi tawrage si box na matam sing ai bi hair magadi si gi film sila biba mathau su ta de chhatra sing career mang be wafon su ta de ado oza sing na si toriba ko na si amna khoi junu wajade siswak strike to na academy so ga kana diso to bese we are not against in favor of this ado circumstances force us to take this kind of action Manipur da yellow mi kanana ba inner line permit Chana hanana bagi government ki oiba bill ama haujuk sathari by assembly gi mifam sangdoktuna hayeng puthok laga March 13 ta house ta pass tawna ba khonari babu joint committee ILPS na achumba khongthang ni haina lawi hare yellowi singi saktam kan ba haibasi miyam gi mihut oiriba law maker singi khutta lei miyam na thajaduna leiba ki leingak sinari ba miyam gi mihut humphuna chana hangadawri ba ILP logi chana kanglona se yelhomi miyam kannaba joint committee na pamliba wafam singda yumpham oiraga semlakani haibagi thajaba thamle hauji amuka na tema prem tlojare beki matung me amba amuka na taram nokjare Moirang tera khongsang bi tharoi lokon gi lam loksinduna lambi semjilakpagi mayokta je sina chatharakpa Moirang Churachandpur lambi ban Moirang Kendra gi MLA M Prithvi Ras yauna thangjing singsang khul singi ningthau taret kalwinana punna phaminaduna yanaba purakpadagi handokre
lam mapu taktana lambi paktokpada khopsilluba lawsing hana law uba yabagi phibamda thamba haina yanakhe emsugi nauna thau pugadaba sing wasak lawbaga loinana charge lawkhre emsu me loisangda pangthokhiba thoramasida emsugi president oiramba lehau thabam sarachandra advisor ks ratan headquarter gi president ks narasu sarugyakhe Muslim lining satpa Musalman singi oiba istema pangthokadoriba thoronga mari leinana kairauda residential camp tawduna ngasidagi lambi thong samjin sajinbagi thabak paikhatkhre MI Khana Luchingduna Kairau Kendra Minority Muslim Development Organization amasung Imphal to Kairau Urup Amade Kiamgai Diesel Auto Owners Association ga kusamnaduna pangthokpa residential camp asigi matangda Trinamool Congress ki Vice President oiriba MI Khana haikibada tha asigi tang 19 dagi 30 fauba Urup khunongda pangthokadoriba thoramasida mafam kayadagi miyoi lising marina thoramasida sarugyagane Zathariba KMC nimit 15 chupna pangthuktuna lambi thong samjin sajinbagi thabak chathagani haikhe Urup khuna wasi yorkadaba lambi haibadi Imphal to Urup amadi Lilong to Urup khunau amasung khoigi palhanbi to Urup khunau da lairiba pot hole sing jungle cutting sing asi yana darkar oirakpadagi government da kairak hanna MLA honorable MLA da hairure mang khoi wafam si tabidre maram masina government da sum taina da lebi mahutta nimitara mangani goiba residential camp ama hairiba sida yam rabada lupa lakh ahum lo sanmana bohonariba SSARTE Senapatina Sinduna Children with Special Needs ki masak khangnoknabagi medical assessment camp ama liai khulen khunda pangthokre International Women's Day gi thoram District Health Society Bisnupurna Sinduna CMO office ta pangthokre thoram asida DC Bobby Waikhom su sarukya khe hauji sanbagi pau ngasi sanabagi pau da polo Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Imphal gi Polo Ground da team tarahum dina saruk yaduna ngasidagi kunmanga Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament amade taramari Suba Governors Cup Women's Polo Tournament hokre Hogopagi thoramda Deputy Chief Minister Gai Khangam Minister Govindas Konthauzam Planning and Development Authority gi Chairman T Mangi Babuna thoram pusingoi khe ngasi ahoba numit ke sanakiba match ta Eastern Student Club nongmaibungna Thangmeban Youth Polo Club pu yamna laksana panjal taret sinoda maitiba pikre Eastern Student Club nongmaibungi panjal sing adu hobby achungmina ani suba chakra amadi ahum suba chakra da panjal ahum chankhe Momosana ahanba amadi mari suba chakra da panjal amamam chankhe atopa panjal ani aduna Ice Mohindro amadi TS Basantana mari suba chakra da chankhibane thorom siga mari lenana Manipur gi Deputy Chief Minister Gai Khangam na phongdokhibada Manipur dagi hogdokhiba masana ase tung koina mangdana lehaunabagi damak aikhoina pumnamakna iramdam asidagi national amadi international gi thakta afaba sanaroi puthoknaba honaminasi haikhe YDCL Pungdong Bamna Sinduna OFA Playground da Tim Tara Tarukna Sarukyaduna Sathariba First Pungdong Bam Cup Lamlai Kendra Village Wise Men Open Football Tournament ki ngasisana ki ba ahanba match ta NEYO Sanjen Bamna YDCL Team B Pungdong Bambu goal ani amada mati ani super match ki sana ki bada SSC Sektana CSYUC Chalobu goal ani amada maichiba PK KYC Kaino Amadi WFC Moirangkhom First State Level 7 Aside Men's Open Football Tournament ki semi-final chankre Student Club Yumnam Kuno Playground da Tim Taramapol na sarukyaduna sathariba First State Level 7 Aside Men's Open Football Tournament ki ngasasana ki ba ahum suba quarter final match da KYC Kaino na ARC Kumidokpu goal tarpangada amadi marisuba aroiba quarter final match ki sana ki bada WFC Moirangkhom na Aurora Lifeham Kunobu goal ahum sinoda maitiba piduna semi-final chankibani thasigi tang tara marigi ahanba semi-final da SKYC Sinamkom amadi
KYC Kainoga Sanaragani and Suba semi final da SBR Nongdam Amadi WFC Warangkonga Sanaragani. Manipur Cricket Association na Sinduna Luang Sangmamgi Luang Pokpa Cricket Stadium da ngasidagi ani suba MCA Elite Amadi Play Group League ki second phase haukre au banumita draw Kwagatel Blue Hawk pu run humrani thoida maichiba pikre. Niles Wahengbam Memorial Soccer Tournament Organizing Committee na Sinduna Chathariba Ahanba Niles Wahengbam 5-a-side Open Soccer Tournament Sayangi Usabawan Club ki ground da team kunma thoina saruk yaduna chatharakiba tournament ngasolution kre tournament asigi mapu MLMCS CCSA moirang lerakna oikre ngasigi loisin bagi thoramada MLARK imo UBC Sayangi President Rajkumar Sorjet S Trust Committee ki Chairman SK Show amadi Deputy Commandant Salam Samorjit Singhana Chingbana athoiba mithungnan oina sarugya khe tournament asigi ngase UBC B Sayang amadi MLMC SCCSA ga sanakhiba final match da apiba matam phawada goal ahum chanaduna draw chatpadagi kick from penalty na decide tawada MLMC SCCSA morang lerakna UBCB Sayangbu goal Taramathoi Mapanda Mighty Pituna tournament Sigma Poi Kibani. Tatarkiba tournament Sigi Best Player Amadi Best Scorer Gi Manana UBC Sayangi Rahul no Oike. Lunana Best Goalkeeper Gi Manasu UBC B Sayangi Nanau no Oike. Athoi ba Mithulen Singna Mako Matang Takraba Team Singda Trophy Galoina Seloina Matang Sina Lupalising Kun Amadi Taragi Manakusinake. Thawangamari Lenana tournament Asibu sponsor Toriba Dr. W. Imona Fongo Kibada tournament asi Hobadagi Loiba Fauba Sarugya Kiba Sanari Sing Amasung Makogi Imung Manung Sing Suba Hospital da Lying Bada Sada Kunmanga Pigan Haina Lautoke. Housing as Sinomogi Sagi Pauda ICA Lamher Pataki Panga Pau Matungina Sigi Quidigi Saba degree Celsius Contra Quidigi Ingbana degree Celsius Taruk Dasnik Mapan Nungsta Yauba Ising Manil Gitang Ayukta Chada Marfunipal Nungtildana Sada Contrani Toy Nongjugi Chang Nil. Auzare Badamaru Pau Muhanna Kaitil Manungda Bom Pokai Handuna Mi Ahum Sian Kiba Madi Kaya Amana Asopan Nangan Kiba Tawangbu Yaning Daba Fongdok Tuna General Strike Go Craig Security Sing Matau Nintina Tahan Bagi Mahutta Gari Tauriba Singi Purikau Chapada Government na Puning Thogat Padagi Infal Manungda Bom Toina Pokai Bani Haina BJP Manipur State Unit Ki President TS Chau Buna Fongdok Craig Amadi Kunmanga Suba Governors Cup Invitation Polo Tournament Amasung Taramari Suba Governors Cup Women's Polo Tournament Mapalkang Zebung da Hokre. Nasi ko na ISTV na pisa pa matan solution jare niyang tabiri ba singbo mukahana kurum jare.